Me da ho na me dwendwene ho enna manantem me koda na abobe 2 o'clock anajo na me da ho na me dwendwene ho na me se da bi o it will be the credit Emma Satan too much. We give Satan credit now instead of saying yeah this slow it be slow we fear Satan so much. Hey Christopher this time you saw before you saw you mutum for a bosom you get your meals in chain you saw and near ma unyankopon den nsay abo heninti ye sori anopa ne ye so da ye bia na huhu abowra ye ne ye suro instead of so be kodi nkoto dwanim ade aseda manyame no da ye na wo so ye no na hu adwendwen nti eneme ne wo kase obi ti adwuma na da ye bia waso wo boto waye basa adenti ene ye suro unyankopon bode ye che unyame na mu abofu ya womo ya bayi dom ne abosom ya unyame ti womo ba asase isu yi unyame na ne bo won ene wote womo ba gu asase so na wo se wo ye unyame som ni nti ade na sankofo ne ka womo ho a na wo pese ihu bo na wo tete ene wo bi hye ne dem me ne wo kasa wo su ada ya waso da ye bo ne wo so da ye ne ye bo ne tu wo so da ye ne ye ne se wo so da ye ne ye ne se me pese Uma focus gine wurade na wo yu nyame kese ete wo mo ba wo so anajo wo mo betimi eku a nkada ya wo na komuku wo so mo betimi eku a me pesa me ka che wo se nanti a ye na mabonten odwuma mu a wo kon sister ahun ma o do so che nipa o baby a wo ti a wo hwe adwuma Facebook ya metisui nipa mo hwe me no nipa kan eye kakra bi e che wo mo a o mo nyi nipa kan enso onyankopon ma me ahode ni tumi amedete a aka honhom bia ka mentimi ntina simpo na campus ma bia ma no kama no ibe ka tum but the nam say nyankopon wo tumi say tumi nyina nti wo ma ye tumi ni ahode wo se wo so wo kron na wo dimu ese wo nyina Jesus so wo ye kese na wo dimu ese wo nyina nti adai na wo fra wo nyankopon ba na wo mehu achichire wo sa wo mehu anda yeso achichire wo ama wo refisa wo de yeseda be ma unyame sadi we enam sadi we so ama di for djuma ekoso this time ya limit wo nyankopon nti si yeso da ya na ya boto na ya ma unyame ya ketwa hedi no unyame ntumi nye si Satan ntuma nsom frama ya wohumi mu a hedi ebiem no unyame wontumi nyema wono ne provide on frama saade eche no unyame wo sa ni menu no ni pododo obecha aduane ma omo no wonka ho a o ma de enchi wo beku so ati ase wo ma de enchi ti se nyankopon ya wadom na di pa chewa da ye na wasom nti unyame te so wa hu sa wo so dai wo hu sa wo so dai ahun ne ba no hu wo mo ne tule bia ya ne nipa ya relax too much nti tule bia no unyame wa makwan na bibi kakra bi pusu se de be ya wo betumi asori abom pai wo bo okra konchire kra wontumi nye wo ba ne 6 to 12 okra wontumi nye onyankopon so ye so no honhom mu ni nukrem sa wo be suma urade honhom mu ni nukrem a wasa wa no tule bia wo katum etule bia wasa wo yefunu no wodi safo asim na atum so wo mani ni di na me hu bibi so se akom nkum nipa ye shasie de me hu ji igila wa mu na me hu se Jesus ka wo pepo no so se enya bodo nko ne nipa be di benya nkwa na emu yi unyankopon asam na ye no kure turudo eye no kure turudo Satan be bu hu aka kire wo se wan hwe yi mesi wo yem betchakuru wo benya osa enso me ka me kire wo se sa niema ne woni ye ho den firi ba ho mpaibo akonchire enya akonchire mponya akiriye nkramofo de ye akiriya e Kristofo muadedie di buada wo be di buada wo bi kwahwe woni mo hu sa wo di buada di onyame to bi ye no obi be hwe wanim wo be kɔ adwuma obi kɔ hu sa wo di buada wonim be yesu obi a wodi fufu ame nso na wodi ebuada
Sanyama winyina yempeye. Umwa de dim, wumpaibum, wunyamisem shim, and the ma wunyankopon, what chimbe wonu be hintasam so chrawo. And no more, and the wunya who day, and no bonifon in the net there, it dear see. And so Christopher, ye pachin so. When you mean your my Daniel bring ye be free, ye cantum, ye didi, will be in the 2 hours to crown on home, pussy. And so now Bodon Quan and Nipa be Dibanyanqua. Nimum, a unyanko pansam. Say Jesus Christ, say, Yen Shannon yen Sian, ye imitated, no course, less of Koya conscience, 40 days, 40 nights, a Christoni, and then how did this? I don't know who did this. Ye penny papa be a free rado, but a new man can was here, no. Nay, Christus only we pay no dear, a Christopher to me yet. Ye pedriane. Ye condo diane. Ya must sit and ye say, you say, so when you did and the crowd, ye Ghana crowd, will be your first and ye said, and what for her. What for Dodo? Into your mum may, as I will move pecuni, I can't chill common person bay, because mamma and person moves on my phone. I won't soon or more DB free baba. When you meet some sheer, any empire, any a conscience, near me and say, I wonder what Christo need papa dear. One more day, I want the Gina. Nissan poor. Was in you know Mujanania, you knew you would do for an penny. Until no one that's how Ukodana Sundaya. Didn't tell Kodana Sundaya. Now I am shishing and say, wow, show a brabunuma who in a year. So what I say, and intina also Diana Yamasho. Sakau Jina ya, Kaso Daya, can't be you, Nadiasa. Yatia Diana Yasubu. Yasubi, you may better not pretty. But be pretty, be a sacra. Nifia by 4 shishami. Sadintina Mamiano to walk pretty as Missy. Ntis a metrase, Nami my Diania me da. Then you will be a common chibosia, Nedinitia Diatrema. So what you say? Sametrase. No man show Yamiasam. And in June Yamiasamo. And mammy focus on Quagra this so. Wow, Timinity. They will come and get me. So what you say? Woman me benya. Because the woman pesa ube sakra. Ye pewa sopa. Ye pesa ube Jesus. Ye pesa wo say. So what you say? Into Christo ni. Nyewa kondi ene Bible. Unyankopon asem akonchiri plus mpaibo enima mi ensen ayete se eja oba ene honkonkron sa 3 things and they go for Christian so person we din wo nyame mu a obi timi ka mame no cho me ye boni we ma ya mi ntumi nyai wo nye din e wo nyame mu wo ye din wo nyame mu so a eno na ebe boa wo ama wo mfa obi ho asem nhye otirim eno na ebe boa wo ama wo nya hoye a because I won't buy boom. No one know that continue. No one know that buy boom. No one is when you mean some so. I didn't know extra. Now the conjunction will be home pony. We will show life for ye. So we'll be dear brother. No one bumpire. When net time God ever phone. And it will be home conconsa. So what you say? Was should not look as a year. One you will be one bonnet. What the one not na or bomb paye actually day even in them it will be an continue why am mrempono what down no bomb pie to katana near had he be a satan ye hintano no nyame bi so no de akran de ye baba ye no de ye hihya no nyame no bi so no de akran amana na ye tu na ye de ahaban kata so se kutom no nyame no bi so no de akran ba wo betra se na so we Christonia first of all we di kind of kasa we Christonia first it did Christonia na beda so no ye ntokwa kase no wakoka e di ye Christo na da so no eno ye ntokwa kase a we di kan koka enti ye mfa Christo ento ye ho so wa bra ye nam saa kwa so obi ti wiase no soma bosoma wonte wokọ ye di bibia ma na hye ne mpase ye di bibia ma no so wontwa moja nguso ye di bibia ma no so won sore no anajo da siom ye di bibia ma no so wonware
Kristo ni na ate wokwa se ahoden a ewo Kristo so mu no wo so nhwehwe bi na waje na wo ba wo bra ne saa na wo ma aduane aye wo de nanso wo koda na wo so da ye bia na ade ayem hyehye eno na na wafafon na wo fredi fo atofo hey ya kwaduro ene se di yintimi suma wurade yi eno na ma ye sori a ne ye fredi fo atofo Onyankopon siesie ahoden ewo yenum sie mfa nka wo retofo na ntum nso nam se wo nyina yenti Bible akenkan bi wo hanoma ena no pe na meka ewo Psalm 27 wose Ewrade ne me han ne me nkwaje hwan na me nsuro no Ewrade ne me nkwa ahoden hwan anim na me ho popo nipa boni a wo hye me so na wo taa me no se ore to me no wo besunson me wo wati na wo hwehwe ase se edom kire me so nsraban a makomarintu se wo tu me so sa enum mpo na me ho beto me ade baako na mesra Ewrade eno ara nso na me rehwehwe akiri kwan se me na medi nyina metna Ewrade fie na mahwe Ewrade animutie ye kan san trosem we but en wo dwuma yenye se Ewrade ne wo han ne wo nkwaje a na wo so usuro wo kan trosem we ba ehun da so chechero ehun fu bia nso nkọ heaven wo se wa ma ye honhoma ye di sura de ehun fu obi wo a nko wo betuma preach pa ehun de wo so nko preach osuro ehun fu bia nso wo nyankwa so what you say because esuro no aye bitu akono so wo ehun fu antim tu ena wo nyankwa na wo so nyame soso o ma wo tu practice eturu bia honhom ni bi ba so wo so wo tumi tuo so wo tumi tu bu silia wo so wo tumi tu bu sa so what you say nti se hu achichewa you can do it se Ewrade ne ya han ne yankwaje hwan na yensuro Ewrade woni yenkwa ho den hwan nim na ye ho bepopo ni paponi wo hye so no tan no so wo retoi no be sunsane ya wo be wati no hwehwe ase na sa dom pochire ye so nsraban ya komarintu na sa wo tu ye so sampo a eno mumpo ena ye ho betoi so what you say so wo gine wo nyame gine mu brane a you don't fear who metiai ahun bebre sorry omo mutima no kasa me angry face for no kwade omo kwade se omo nyehwe woni de se oba na omo angry face obi shakoko ma wo huso no wo kanche e die nti na want me penetrate because Jesus is on my side so what you say Jesus is on my side and aduane so nyame de pi wo wada wo yankro mo na me so meti o wo tu na wo kono abna na me so meti o so what you say but we don't do all these things nti de bia you problems you bebre da ya kase a wo so na bra me so mi nso me sori am bo na gala we me mfa because anya me so adwuma enweke anya adwuma se Jesus tiasi anya adwuma da because so sada na me hu ni chichiro na ni chese di uso na di uso so what you say what to me so da ye bi ehun nti na da ye na di uso they were sitting there watching you na yam shishiwo what to a pity why a basa oni ma ye mobo o Kristo ni o nyame ba abosumi mampo so mo akokoduro obi ni nsebegu na sene so akokoduro obi fre senti so akokoduro wa bra Jesus Christ oni ne di asase so ani asase ase ani wasuru tumi nyina hye ne nsa na wo ye ne ba na di bibi cheche na ne hu abo wo koda na so da ye kakra bia ne hu abo me da me so
that you want that the me check me hopa. And then say the messy address and over once. Me found because of your tebe mono was to send you who we say. Ye baby di brunye, sabri. Mo be me di for ye nyesika, mo da ye sunti. Mo akwadra mo ya, mo ntimi mo mpa ye nsu nyame asebunti. Mo ntimi nya continuity, mo be me di for ye nyesika. Ka sorry ya wo so da ye no ma Bible so. No be Psalm 35. No what can kai. We are no what would enyum to aginem. No was so nyame mrane. What bonu nyuma sane mrane. Adana sie nyina ye. Ewrade mi da wase so medi matamfo so nkunim. Mi da wase se di omo de ba me so akowie wo maso. Mi da wase se amana wo mtuma me wo mo ankasa kotom. Mi da wase se wa jeme. Mi da wase se wo hihye ya wo hihye ma me. Akowie wo mo aso. Na wo de asede mewrade. Na wo bonsu he woni achi. We are not the radiasi. No, I said into what to her. Almost say, ah, queer. And the yes was listening. And so, I Jesus, Mamma, dear Koye. Now, what that's what you was listening. Ah, now they, Yanni, and our oh, one, where's the woman? Where's the one found because of you were telling one was to send you who you say. Was the dormitory as soon as I come into? Would do your sister and no more and your home better. Until what do sister and no more Nama won't talk. Missy, so no the mentam your cronco, or dada. Said you in a Michi Uchi. There was so one pew Janifru. Now when you're born in Tia, dear, or dada. Diapia Ubasubia, don't worry about it. Check you in a mentam, say, oh yeah, forget it. Forget will be Pia with Ujinanche. You know, ya check. Into a cold dear for you. No, I sank a cabiaka home. No, watch it, chile brother. No, watch it, chile sister. If you could have Dibia Waye, and Munyamehu, I didn't want to check about so. You don't know. Near consort to Diffoy. No, my cancer, my cassia. If you could will be our bell. Na di bia waye no nyame dia soche na bo ne bia kan e bia kan wo wonim ho asem enu na making kan ayi Jonah making kan sa na nyame suma no akoni ni we bose menko o wia no ho akofa ship no de akọ e de say Tarsus enu nyame sha ase so obema apuya woro e woro saa wo mo twere ho mo ntiase nka wo mo ship wo mo nka bi hye wo mo nyame ni asem John nti omo beba asem wo pono so apu iwuru saa no se da bio yi niene ene niema hyen niema ya de gu hanu ma ya de kodwa akoton yi ni nyine mu punu na emunya shape no munya still no so problem no solve we no mo se ni eba chintonto wo mo chintonto ne bo Jonah no so wo ne wan wo fi he wo djuma ne sai no kan wo se mesum ari osoro ni asase bofo no mo se na die ntina sadi we ba yeso yi wo so nyame asoma me na meseme nko ene medwan ntina esa wo ntina sadi we ba yeso na nko mo ship na bibia nsi obi wo wa ni ntio na bibia tum wo fio eniema bi wo hono ma ekoso se wo nyame afre wo kum wo so wo mfiem na odi nkanya esi wo fio na asase wo so wo fio wonte ase se wo nyame wa afre wo yere wo so wontie na wo se me bom gala we na odi nkanya esi ti bibisi a enye ni nyina na ye so wo nyame ba forget it da ba no nyame ba ya bone na wo nyame ko fre Satan so wo meche na so wo ti we sa wo no obi entam nya kama mi busa wo so ye Kristo ni o sa wo ba ya bone abaka ko fre budisi ni so wo meche oba na so wo ba ya bone abaka ko fre bosom so wo meche oba na so wa bra wo ni chaka ti ye so ye si nyame ma nso bibisi ni di meka na se wo no nyame ntam te se eniema na wo se ye nitimi gina ene obonefo na de ni esi no tumi ye wo ye Kristo ni aduane do kon de biara da wo ni di 2 hours kra na ho wo so
Bible uni tama de hwem. So what you say? Uni tama wo de show Bible mu. Uni tama de bom paye. Enti e ba de no wo de eba no wotuma ginim aso ano. Ti de bia nso bibi papa bi kwa no nyame peso yi kire wa ne ma arefi. Na bone no na abuhu na yam hyehyɛw na wo hu de onyo. Enne me pesa be ka kire Kristo ni bia. So wo pesa wo ye Kristo ni pa na wo ye hyena ye na. Susuma aduane nya wo de. Man kan kire wa menwie. Hwe wo Nyankopɔn asɛm. Na bompaye. Umutu anadwo a wo so sɔre. Bompaye. Hwe wo nyame asɛm. Sɛ adwuma wo kɔ no, e too much. Na untumi just some off days. So we adwuma 6 days a week. Said ye be ya wo no nyame ntam so meye basa, mma se time me wi ho. For 4 days ma wadwuma. Never dia ka no, enso ma awurade. Ninya tam, no wotime die buada, no wotime bompaye, no wotime so ye Kristo ni die yemfa ye life nyina ma ye adwuma ho. Kristo sum na no so ye adwuma ya. Ye ba na adwuma ya. So what you say? Mfa life nyina ma wadwuma. Na sesa project bebregu ho so a ka hu se nya dia obinya ta mama awurade. We nya ta mama awurade so wo be powerless. Nti wo be frɛ ho Kristo ni so na se ta atwi fa so. So what you say? To ye Kristo ni a wo nti ase ma ho. E wo se wo lifestyle no chichem. Me de nan ba ya adwuma. Me de nam yensa eba me awurade. Ne metima sori ana job bompaye. Ne metimi edi ebuada. Ne metima su nyame asem. Ne metimi so ko ka nyame asem ni bia kire obi. Now the way you from Kristo ni says this Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ni nyina tie adwuma. One day pe Sunday na de ko asori. Adwuma yi sori ana papa na akọ. Wuni adaje a odi sori ana job bompaye. Wuni adaje a odi sio wasem. Na wo from Kristo ni ntunzuro. You have to have time. The enemy from Kristo ni na onye Kristo ni. Kristo ni bia watam so de mawurade. Yemfaye Kristo ni bia mfaneta mu nyina manadwuma. Kristo ni bia mfaneta mu nyina nyame ho. Yemfa one day e mawurade. Sa so be suma urade yemfa one day pe ma no. Yenye sa yensum yedwuma nche urade. So we yedwuma 6 days a week abede wadi ebuada. How can you do it? What muadedi what it edwuma? Ubi kwa be bibi na odi ahye wo bufuo. Woni be ba honso na Satan fo bi mu, woni be ba honso na di ntro. Usimi di ebuada. You have to have time for God. Sit somewhere quiet. No kasa ewura wasun. Di ebuada, o Bible wu da ho. Who can kind Bible? Who bra odi ato? Who bompaye? Wa hu jukura no na wo bompaye wo mu. No when your time am awurade. No wo sua trosam do. Did the piano why she no why nam. Now when the debut wo ko adwuma all the way to Friday. Saturday is so obi se wo ye yie. Na no so what ne fie kura wo ntimi sori am do bompaye. Obi se wo ye yie na no so wa sori. They said from another 10 to another 4 in the morning. I feel no upon we are or beda kakra no sori akwa sori. Okotena sori dem wa woda. Nti tam be na wo ma awurade a and nti won hwe so no protect you. Tam be na wo ma awurade a won hwe so no protect you. Ti wonyame di wachi oni ni nkomo. Awurade ade we hia me. Da be no wako nkukum ne di nkomo. Akasa gu na sum. Woni tam because who your project ni yesika we ni tia we ni yagege ni magu ye ho so na eka mene yen yesu ye Christopher nti nyema wagege gu ho so eka mene we wo be ye dan no wasom awurade yi wo be de wadi ebuada wo be de wabompai wo be de wosua trosem. How can you do all these things? Today be sorry ya and me do aseda Jesus. It was so man departure. Ready me do was. It was me do was. Ready me do was da.
me do ase. So am the patchy, Jesus, me do ase. Abraham quite me ready to mean, oh Jesus, the mo amen. Or we got an puma or cotton 8 hours. Okoye juma flesh and blood 8 hours. Hunamuniama, baby obey no be comfortable. Flesh and blood. Okoye juma who met in more was shiny. No was shiny day. No was shiny channel. And no dear Debbie. A Christopher, ye tam nini juma. So we a Christo need half time for God, oh. Half time for him. Now from who Christo need, now ye the open. Christ as some gin count or the young council. No num bachelor. We need time to remember that. What do you remember? Now me the cookies be by all Calon. And me the enemy by Shafrid who got to be Calon. Me the way by Calon near Branase. You move breed, I would say, you know, papa. No, see you, papa. I don't know, did this, sir. Or call her no Kojaka. What do party a secret? What Timmy said, the enemy did. We are said, you boom. No, Sadia Besna could fear Koshafrid. No, Sadia common and manner, we innocent to fear. So, Musun, no one emirates or no. Ubi couldn't slow or Saji still. No, they are called one woman. I said, party a city and dear. A year city and dear. So we'll build a war. Bible says we'll build a one in the realm. No, we'll build a war. Koya. Who's a cobonica? You did too much. A Christopher need this out. You're very young. You pray. If you know the Bible, you don't know. The Christopher, you need to rough. Who person you deny your number? You need to rough. Bibia nesi wonu ye de bibia bra wanu omo de omo ei obefa bibia wonya wo wodi ani di mu keke mojumo mu omo tete omo fi sa brofo yi omo ye good omo de bibi ba kalo o we de oye broni hwe oye broni unsura de on oye broni osesa bra usedi no wasesa bie no adie oye broni nti no to na de ba ya ka be ka so wo bayifo oye broni nti na niani abrofo di pompom wo adwuma no so ka won moye mrei why powerless nti odruwa timi wontumi nka Yesu Kristo ho asam nkere wo adwuma mufo nyina nsa why mre oma di uso oma konka ye didi toto Kristo ni hwe wodi ani di mu yi ye ni di abonten rough you need a bontain rough. Could do Jabi Goofy, lay hands, bomba you guso, and you know one cast one no crown. Who we are who sabidino, who shall pray over it before you eat it. A boncolano, oh, Mamma Modiania, pray over it. Yes, I am colayinam. A Gianni Mukudi, who one man can make it me the diff you cry. Cobet my bibi cacramodia cosco. They would sit at school. They would eat. Baby. Christopher, and yet, and by one go, we have to check even the clothes that we wear, the gifts that we get from people. We have to be careful. I suffer be brasse. I will Adriani dear. Okay, suffer. Yes, what you with your Maya dear. Jesus made us say, colon, would be now brasse. Now, Brenna say, and you are never to be we are sorry damn ho. You don't have to eat it. Already are sorry. What the catcher? And you are never to be by sorry damn ho. You need no rough. Indeed, I would die soon be in Koyin. Why a mre? What for Bible ya? They're making coming Bible. Obiema. I tell some courses. Okay, guys. No can mammy not try to preach you. And now call you no born is so no catch.
was saying, "My quite much what's not what you told." And one no. To say that one was for a Christian or Cordania who did their quadruma. But one solemn mompaye in your brother in your day and no bonnet in the dead day, yes, see. Mr. Fenimel was saying about don't call any public young. 5 days dry last year, na me mammy benufo. Me 6 to 6. Ye be you na me dry a good year. Me can show you me munyam say. O de opa catch him so mammy do 1 week. Me no near some me found me survive me nguso. Me muda e ye say tayo na de hihye ya gin. Me timi tena se ade e be cheme na me nidi na me da so te ho me nte kom. A common name yafunu. Me nte se kom kura ho. E de anu so me hu enye makono. Me timi ko dira kitchen ye duane e ma me fiafo na ni ankasa na enye makono. Me ni so what you say? You need to bebre. You watch what you eat. Watch it. Watch it. Na you may be ko you more brawase. You don't see it. And you may be a ko mama who to me read the Bible. Who to me mom buy you don't see it. So wo bowa jepo e wo bibie mu e work you. Bowa jepo so wo betimi die boada. Satan be kasa chekua na unso be yare. Eduane die wo so didi. So afeno ko be TV channel. Say you have to eat at least you have to eat every hour. You have to eat something. At least you have to eat 6 times a day. You eat little. Now abrofu ike catch now. 21 months eh me could you boada we di meti. To be 6 to 12 kwana na opefufu bia kudi 6 to 12. Christopher need rough. You're not so too much. A Christopher na the whole week. If try naso. Ishie nyame asem. Tita odo tam nyina ma wadwuma brother sister. Untumi power o. What did you na power san? Untumi power nti no na anadubumbo ya so da na so le o si brother me wu. So for way. Na na didi da ya me so ya di na wa fafon. Grenade fre. Ni sa chechele ne so ani bi. Ni de piu so. No wagene yo kese ne. O se fani esikaso me sibra na ma oye. Na me nya susu ma kwankyere ma. Fa sikabra na me nya fasting ma. Obi na ye fasting ma obi. Obi ene di ebuada ema obi e. Wan kaza woni mo yare no. Ontumi nye obi oda oye ne da hospital. Ah oye no ho hwe ni sankofo no. Ni di ebuada ma wo mo bompae. So nyame mpija wo mo firi wo mo yare mpaso. Na nya di kete madam na bodum mo jedi no mo fu sane wo wa ho den. Na so for dada no fasi kabra no nya konkyere ma na mai di akire no mo di akojeje oye na kobra ni ti baby so no ya konkyere ma mo sere chasa wo de wo tiema wo nya me wontie me bo nso bekom na brantie wo sikila v night club wo so ye so for no wo bodem no wa jo sika na da wo so bi ya konkyere ma me say from this month all the way to December, you have that time. Mumu be bring you have that time. Mumu da yesu. Me person be catch us. If you want to power as a Christian, me emu de di enya ode. Nyame sama sem nyame asem hia enya ode. Empaibo enya ode. Basa wo ma wadwuma nko a ebe ya ode a unya hoden a wodi be sori ewurade. Na nkampesa wo do ye funa to sana mpesa wo te ase mra wayi ya wontumi nko wani mu nyina ne se wodidi dodo wo mompaye wo penda wonhie nyame asam hinti na ma waye mre na bibi etwama kalom na bebo bibi etwama na pemo bibi etwama na pemo ade bi ye wo dia e daw na ase nso nam se wontumi mompaye eni ebuada enhie wo nyame asam ti ujina wanu bia befa no dey say so what you say Bible so bi ntimi nko hoden fo fie enko chechire no mfa na fade mfa I just watch chechire wo hoden fo na fa na so hoden fo ni ti mu no wa power wo say
Unipa na why no better to what to abi wiao. Why they meet him abi wiao? And so never Christopher you powerless, especially man de minim se kitchen na ye according to you. Do to me go to kitchen yet me no abrebin kan. Mitimi go to kitchen ye aduane. E de nchi tum. E make sure say bibia ye kama wa abrebin kama no. Nso na bibia ye kama. Na bibia ye kama. Enchini ne ntwam. Amoko ne ntwam. Bibia de dana kwam. Nso na bi nkama no. Timi sraw. Me mini baby sister me no nkasa ntu. Me no be kasa kakra bi si. Apa ma dwi mu sa manfo tempenten kwa. Ihu achichiri nkofu bi oda yeso. Because of say omunya hoden. Ni nyina ne say omu focus nyina wo modjuma. They don't have time for God. Yesu be wrade honhom ni nikuremo. Asem bi wo ho a e ya konchene. I was so separate yourself. Tell be was so to na no nyame kotena se na ade bi a wakon aye ko ankoro e wo wabrabo mu na no nyame kotena se na amoka na watu maka kase e dom kire wo so nsraban a wakoma rentu utu so sa enum mpo na ho be so wonim de wo ya e dom kire wo so nsraban a wakoma rentu utu so sa enum mpo na ho be to so what yesi na we die ntisa na no nyame ntam ntisa de to e dom kire wo so nsraban a wakoma betu utu so sa wo nto da sanam pesa me kan kire intimi sawa Christopher Christosom enye bread and butter Christosom enye didi no ho e wo se sum wrade ho eturu bia e wo so ye empty na onkonkon tumi be kasa kire eturu bia wo so ye empty wo be hyekokoam na wo kan wano itum na wo kire wo nyame so woni abre eturu bia e wo so gina na wo bompaye ebusa urade di ntina sadi we koso eye boni bia me de aye ntina sadi we koso ade we ne fara ba hi ne fire urade ka kire me wo so trans ni ti sadi me ne odi nkomo yi o so ni di nkomo etire bia nye kato wani ne bukoto etire bia wo ti wo se wo ti wakonya so one on one urade di ntina sei koso ade we koso a chementi ase maya konchina bompai erade me boni bia mayenti na wo chema so na se bibi nti na sadi we ekoso erade me nti ase kiremase ma bompai abre minim di nti asa ne mai ekoso ma brabom nti erade kiremase me pesa me ti ase no bompai si uwia wa kenkan obado wa sori erade wa chia woto o bete wasu no ofro ya safo obetin of clearly voice ba obeba no wame nyame asem kura ntumi nsua wo a wotimi mompai aye yeja wo so ubo wie se kulon enu anu no wawie ubo mpai no kura wadwenje no kura sada baby agene no sada baby ka ho u focus in you rade so nti wotie mu a wonte itiri bia asebi o peso ka kire wo bie bible no mana koto sana ti o itiri bia o peso ka bibi kire wo bie bible na koto okay kan ana af osu wow asemi na mi jujuhwe okay kan beka so bi kasa kire wo sha se sa okay kan beka so no bi kasa itiri bia me kan ma me say hi okay yo mate yo and to me is okay. Into the oh, ever casa me no be casa. It should be ever casa Bible. Why you Jesus when you Woody. It should be ever casa who be more. As so no be na casa. I did be a walk general and what can was said you was so who be penasha say casa. Say you rebuke kuswa ube rebuke you. Adibia enya no eno so ube na koto. Wo kenkan nyina nature wo so ntumi nya kan. Di so wie. Sanetie. Chro sam ne kasa. Sanetie mis ube
wi wakasa che wa wi nya fe no bi betira ni hu se Jesus hwe sunsu wi ase wo sister bi wa ha ye fra wa kuya me hu ne se kuku bi o esimufi o Jesus me hu se de nseba miensa ye de egu kono sa enanum Jesus na me te di bi se yasafo a me te di bi se yas Shama go pie kuru bi so te sa mampon so what ase na me dru mampon no me dru fitwa hie bi musa no mo kasa anansesem na mo tie obi tie sa yasafo yamia safo yamia jira Jesus ti wo ye Jesus no plan bi e ka ho di obeka che obi bo hu no obosi kaso wo peje sika dia mam. That's what they do. That's what they do. To also die be also. Me obi wa also die no wo. Coincidence. Na no wakushia no di mi kan sorry. Me ti di bi say ye ese e di na say ni di kan. Ya. Ama. Mo di mi kan sorry. So for ye me. Me won se obi ese wadwuma mu ese confusion bi koso na me won se manager no woni nkofu bi atrase on pese mu yi odi nti sa nipa no wadwuma mu mo tawo pa ni nyina de se so na bia woni obi enya sam wadwuma ta ko bi koso eya me ni yusu sa wasi ni yi chinchim mo agere wa bro wo nyame sisi tumi wo ani ahode wo yanu sa bre ya no to ameti yi ma fresh off bi won kama bra bo mu na wabeto na nsesam na odi aguma so empare me first na ni ni mosisi di hu enti enu wonyame ntam nya kronkron na madam fofa nye tight na ye di ope na akonchene emu adadie nyame asem sua ene mpaibo eka Kristo som ye nsuma rade nyi sa nyema we frim is combined wasi ye mo mpaye da ye mra ho. So what you say? To what you do, Mamukano? What Jim now Bob Pie? Because so woman generally free. Say time the Mura Baby Kum. What you do, Mamma, who bomb pie in the noble? Who yet you mean a no bomb pie? Radimid was say. It was a son, no mamma one day. I made the bed, Juma. And Radimid was say. In Saka Crabbit will pay when you a radisi me and son of Waba, and Ipiaka, and son may we pay over him. Radimid so see me. Wakuma more. Now boss empire nti se empire we die hima wo be de waji wanya obi asem na sepo why won some na betimi dia be gina wo mu a komane ni age ni na ya occupy wonni wo na de obi asem be wuram ti na wo develop kakra afu bo so nyame kasa kira one on one what team pa bo so what clear no what woni wani no asabudi ni bi so what in the go makasa krobeka ono wona bo kasa ni nyina wote ni nyina ono kwa de woka woni accent obeka ne clearly a chero ba ya media ne ye de ya buto ya mre nso ye pebibi efiri wrade wo ye busa wo mo soma bosom si ye ma wo mo command ne ma wo so mo ya nsa na ne ma toto yi ama wo mo ye busa wo mo ebi chantia na jo awada no ebi chantia na jo nsa na obesina kwa adwuma oso wada praise the Lord, hallelujah. Now I hear him obe hiram sa obi e bible ma ontumi nkan o kan kura instead of say obejenjene ho wana dwumu no na o yi ajenje na to na o jenje na dwuma na o kase mi jese o be boss kura na o kase mi jese woman say o be bachelor o kase o be ba 9 o'clock woman say woni me appointment fe no o jenje no ho no yi na mi asama to ache ti uda ebede na nantwie nsa ebede no mo mepamu o ma wo say we empty ti me sawo Christopher enya bodo nkwa na nipa bi di benya nkwa odi opa jigadako na to wuprum na wachi umuda upa dako jiga na fa nsuo nkwa kwhye dem ho na se wo hye dem ho onyame antie wo humpie na wachi kurenu ebi a 3 days kurenu wo se wa ba waji poso oni di be hia wo so be ba be hia so what you say
nso we dey dey you free me I continue me kai me sister na me nyako otie me oni me I dey say me ba makasa oh ma wo betumi wo say I continue me timi nam say I know I continue wo betumi ayi ya rekro na da yo mo nti wo tumi nya continue wo ya ebedwane me timi nyo yimu bebre sa ami no twa me wo sa me so me wo ayo me wo we wo me so abumu adedi no de bible wo dru kwa num bi mu da through that unya me be saw ya de ayare safri mu ba ayare safri mu ba egela wa ekosu amanfo de yare de be ye yo utisi wo yesu ubi etwa hwam ye de koji utisi yesu ubi ewu awia bansam igana ukode na do de tia buchire awia bansam yo nyeso wo mandanso anopo mo kwa sori enwumire mo kwa sori awia bansam to mo pega monsa ya be bon paye me so pega monsa awia bansam 5 days dry mo mujire me so mo sori nyina mo naso ya be bon paye bo monsa bi ro no ujire 5 days dry what is obi ewu eno na kire se nya bodo nko na nipa obedi benya nkwa ni mumu nyankopon asem ene ti masetan emfa wunu na ya konchina na wonu se wo yare ni bi tu akọ wo be da na jo mu nyame be saw yade ni be jane yade ni be ko be bi ofiri ba ye ni edi drama me doctor say dru we me fa na no pa we so me fa na wia we si me fa na nyumre sinkete ne ka che rade se rade wasem ni ndi wo so man tampie mu na me nyama ya sa wasem ni ndi rade wo ne doctor pani same yade na hwe so nyame won saw yade a wo be saw yade ma be bonsa wo be saw yade ma ba pro wa je ne wo tiase so enu ni bi ko amonum no krasa wo side effects. So what you say? It will be a dangerous with Jenya. Ya continue the chassis and Monsieur Keke. Who Johnson in another yadi free muba. Johnson if you move baby and then over yadian. Neighbor Seneco. Sanetio. But same time, what do you want to Nipaso? What do you want to Nipaso? Some more focus could deliver the MSC. That why I want to cry. I want to be a binyam. A pepper on Tessius. Who be young one day? A pepper what you know on Tessius. And see if he said you and Inqua and me and he be so queer. It's say that could try share. Or because I'm not to okay. To open the dear water, because them for Bible worship we are this worship na abra no what jai no what can Bible we are no bompai kaka no what ya what no wada shedemo impie neshe ona yesu neshe me say so mo bo karate to fa wi ma so betu so mo bo karate so be bo karate wi wo mo no di sie ni so no mo di be sie ni kan chira wo da wo bo se yesu apa no be sa yade yade na ye kwanko no wo da ho wo bo so be sa yade so we di ye jem ye di dia ye di na ma ye dia na boy yade ni esa ko hospital na insurance akesi especially America ni ye chiesi insurance akesi wo tie adwuma mu ya wa yero ho a wo kwa adwuma 5 days a week mu be be insurance India iwi na esa tiu sikai ya tiu sikai kakaka ya yesu da so jina be bi jina enkoy ya wo doctor pani wo so ye Kristo ni dia wo se ya say the media ni ewade ya yesu be si na ha me so some ya de doctor se bin timi kram from here from 2 hours na ko unko to jeni ni wunyame na ko hwede utimi ye na gidie se wonimu na hwede utimi ye se wunya ya resa ni ye jaye ni ye tetewo ne ubenya akonchire no waye akonchire mi se ni u ya akonchire ya Johnson na ya de wo Johnson ya bi efiri wo ko last time says good morning America said Dr. Ars obi be clean was fasting no
a body papa. Nso sanse mo mo meka no national TV. On kan tell say fasting and prayers. On kan no. Nso ye pediane. Didi san na ni age. Aduane su kuku. Ebe mo aye mre. Wo aso na adu sikatohe. Ti wo sita ku tu. Na wo tena se na hwese wo bewu a. Ya tena hwese wo bewu a. Unwo. Wo betena se. Na obenya hoden ama na bro wadwe ne onti ase so amanfo nyini na omu su kotodwe yare ni sisi yare wodi bi nya wo di bia hoden se leba no chodia nso wo si ayare se unkope bi wodi aduane na abedie because say time mo ate ase se wodi dia eboa wo we healthy nti ti aduane no so kakra na fa wo yare do kwa awrade ni na kone ne nkasa so won san yade na hwese wo bedi ebuada de bewi wo ya be won san yade a obesa wo yade wo obesa ko hospital mas doctor ka cho say wo check wo jare yade ne dindim yade no wa yira because ayaresa eye Jesus Christ in the medium ti bi send ne ba Christopher yen sum awrade biara yen sum ni biara ya sum no ho ni kunem Kristo sum no akonche ne ka ho empire bo ka ho nyamia semsua ka ho sanye mami ensei efra Kristo sum uyi ba kokore firi mu a uyi powerless so wo ka sanye mami ensei abu mu a wo suro baifo wono kwa wo be bo ne galawe wono kwa wo suro because what you children problems are sunny. Who two are man pound them? Who two are man our shot to study at the site before I could bring Mokusum Fidi, and you know, no pass it through. So what you see, Kia Woo Facebook Abukas are easy. I never on. Young light is out. No better than my preaching was sacra. Who fear by forces better than lesbian the gay. Fantro ebe dia banto nige sika besi manhye mo dem wo ba ya so betie ba me no cho wo si yesu sim ye dintro nti wo mo fa mo afofra no mo hwehwe nipa kro wo preach ye enyi fa na ote sa preach di free ye ni e ba so nti sa metena se na madua na ye me de na me da hate ti se di yo na koda wo ship na se hate na ma da asoroche boni ni me ko so wantie no madahate no masenya daje betena se mi preach emma so sawo oso osisi to mi ni ahode wo manu me na me be command sate nipa be bregu mo hwe me nyu bia na wo nipa Facebook nyu bia na ye nipa wo so what you say ye ni wi motufo ahunfi vampires ni no wo nya ntu tena se na se wo ye empty sa ye metena ha rough Unni 2 months kura wa ye be pam ofia 2 months kura unni wo beta no ye Facebook live 2 months kura kan ni wa o be me kan me start Facebook foforo me tama konya no so na I said ye a year they say oh adi asa ananse achichiw everywhere a show so size jai kasa Nothing na di chichiri mi sa. E ka kitu mi ka be click ya di ne jai kasa. Mi ka be chira mo. Mi sha asie foforo no. Ayi yire me sei. Ne di ni. Ayi yire me afena me hu ya me basa. Afena bibi ka cha mi se click ya di ne jai kasa. Click ni jai. Ka cha mo so wapon. Fa on se si ya di no so click. Jai kasa. Finish me, no. Now other years so catch him say don't go anywhere. Stay here. Ebeko. Femi kasa. Still not the way torment me. Me kasa. Me Jesus Christ. Jesus. Me put in Jesus. Me kasa Jesus Christ. Nafe ma he free. If you ho, nam say okay.
yentra kwa okay ni o se me die be ma metumi atena ha e o se me ko mo die sa die no ko stop me come chira me starting from no life nka me click down sa ka me click jaya ka me si bi muda ka me timi ma ha me preach bi muda sa ka ye click ni jaya kasa no sa ka me click jaya kasa ka me si bi muda ka me timi me preach. But at the other years he's telling me to not stop. We should stop it. Me jime ho so anye. Me wonam ni nyina chese me hu je me nya me ho. Sa video no me kokohwe na me dia to. Em say na Father's Day. Me start video fufuro. Na me preach about Father's Day. I don't know from my nyama just me preach Father's Day. Me shasiana ebe mu. Na me preach about so we know papa enya asem na so wo mfre na please do it. Na me shasiya se me kasa man fa me ho ani. Stop it. Stop it. Me ho yira me. Me se me de me say kwa ni the other years so don't do it. Tisa dano sa me click ade ni so say wom. Come into my Facebook live kanu ano. No. Come into me metna your Facebook live bi mu da. Ti me start ye happen ye no. Na me man stop no so. Me kasa ya. E ma die na man nyino ho se me kasa kora. E bo ni po bebre. Nti yentra kwa. Nti na nipa ni bi wo ya no ya on and off. E o ma bo so waba. E o ma wo ni biem. Yentra kwa. Nye komo sa. Yemfa e de say fufu ni abetia e metranta rough. It will be se baby because sa wo mo to me stop me. Can you probably be a backsliding anamboa? Can you probably be a backsliding because we nyame and you sume wo family mu agi ni probably brave. Me come chiro because first na me to and me call no say me ba Facebook live for that. The bia na me hear me video we na ma share. Na me call no say me ba Facebook live. Me hear video we na ma share. That come to us and you go to Facebook live. Me bata ho kitwa ma wa kola kitwa akola da me temi pass first day se mo be kaya. First day me temi pass na me hear video. La Facebook live. Nesi ko Facebook live. Me pa Facebook live na me who respond Facebook live. Yeah, na Facebook live there. Na be first day. No se keep going. Em say the third time. Na sa attack ni buy. Here they stop me. Can no. Can't me come Facebook live be mu da. Nso once unyamia soja no sa from the day I start. Sa me bo mo kan me. Unyamia soja no sa up to now. Ofi se me nya attack. Nyama koso wo me fie no dodo na afifiri mo na eba o. A lot of things that happen here. And nyama be brief fifiri mo nsai na ba. Attack nyama be boni bi amaye. Be brief fifiri mo na eba. And I have to stand. Because the Bible said you suffer to him. No chana ni chana chino. And I know it. You know how to position yourself. But I know where all these things is coming from. I know all. Because quitters never win. Sometimes you see a lot of things that you can't know so better than Facebook live. I don't know better see when you use so mightily. Me come chao. It will be a CJ. It will be a CJ. Man, ko yese ya nkase beba. Me no ma open to kwa. Kase beba. No one won't say a lot of people are also dying. Nipa ni bisu every second. Ntu nko ntu betna ma nipa ni bi ewu. Wo so wa ma ye honhom ayi disura di biem.
Ntina me betena se akokuduro so because me be ya monyo a de o se o betra me no wonyai na me be kasa nieden so a wonyai eni ntina me nchele no nti me betena asem onyame de ama me no me de akokuduro ne nieden na me de baba be catch because me be yes do the same thing na waba wage poso be eno na abeye na me be yes one sakra onyame de betu gemu a de waba wage poso be eno anso na abeye enti ayese ti woti usre be yo one sre be yo so what you say nti onyame de asam ne mamia me de akokuduro na mo betena na me no wakasa nyikom nko stop me ache obi kura kan ne physical so was me start for frano wonye yidie bi sei na me ka chense me ni so onyame a wafra me no ongu mani mase ena me da so tie me start Facebook live yi I go 2 years ni me wa I go 2 years ni nso me da so tie ne se ka mi jaye ya keno no nti whatever you do nye no nam ni moja na nya nti de bia prepare yourself even though woman ba hit you they cannot penetrate woman to mean penetrate so what you say woman to mean penetrate nti yiru wona ye wa famu dia wo betumi yihu eni suro firi mu na ni onyame ntam nya kronkron eno no di wose wo chiri ni chiri di otanye tan bo abrabotene ne na hweso onyame wo nyina wo chia me start ye na me di nsamfo a koma yi me fly ki yi me ache kama ye history so what you say koma Bobby Boje beat so what you say nti me saw Christosum enye bread and butter Christosum enye light is ha Christosum enye na me yebi kakra Christosum enye kuturuboje so peta wo ye hye na wo ye nama ye nsuma urade kuturuboje iwiase kakra Christo kakra ye nya ne sa wose ye no mu nyini ni nchinko ni akro wose ntena feudi fo tena bia ofre ho Christo ni wo mu ye party ya hyehye nsam bia bi ho wo mu ye yi a ya hyehye nsam bia bi ho ye boye ntiu bia wo so ti wo so fre ho Christo ni nti sa nkonkon watu mu wo be ko sa bia on fancy o wo do be kwa no wo fa mu akasa a preach wo mu so there is no way say party na se ye be ma microphone say be preach si Chicago for be ma microphone nka say me preach ya wo mu party na se ka de bia kemeko ba wo mu fa microphone ni ma me say me preach nti me so me nko so what you say wo mu be preach wi ase de a kire me ti me so me nko ho ti sa munya mo age se me nyankopon no mo so mo be receive no dia me so me ma ho nso wo se Kristo ni wona ma frɛ e kina frɛ ye kwa yi o yi na e wa ha na ai we obetimi yi be 5 a day obechini sa wona ma no wo fa no wo sene ha o chini o ni adaje ma wurade ai na wankwa wo de bibi to o meda waba bibi e beto your mind supposed to be heavily minded wu no mu nsi o munyai hwehwe baby awu a wo beko e wona hwehwe enye wo ma wu a wo mbeba Kristo ni nyene sa agene no na bibi to me bibi bai ya gene sa agene no ne nam ni afia bia ye futu fried rice ye ni wiase nti wo nam ho a wo value so ye Kristo ni because we Kristo ni pa ko mu nka baby o magada nka nsi hoda nso wo no wo ma na echirika so wo ye Kristo ni nti wo be da wa ye hye no wa na Wunya off day yes Saturday yes na ma yi ase na party ase because I was so kobi wako jonku ekuufo no so mo ko ba bi tu kaku no nko an ho de ba o mesu be kobi what mako siri pa ma setan amama che 4 o'clock na ba fi wo ba Bible kura wantima hwem Sunday wo ko asoro wo tena na wo da Monday pu wo ko adwuma enti tambai na wo ma wrade no watima ye na ma ye tambe na ho Kristo sumu nye bread and butter Kristo sumu nye seriwa sa wo pesa wo ye de wo awrade mu eni kwan se wo jeja ho so what you say eni kwan se wo jeja ho
nipa ko na wo ye na yi so obekọ na ase asọrọ nko ade a eduru ha na wo hia na ase asọrọ ende o mo ba asọrọ ye nkobo ye nti obia ensan de ani ho na wo hia o mo ho na wo chia o mo na se obebo o mo nsa na wo bo o mo nsa se fie so na abeto o mo na wo to o mo enye yie na se na ya hihya ye bro nyuma kese enyuma emma hunkunkun pese obete afi na wo tike ma na enyum na ebo otiri mu don instead of so beto ye shira wo asafo ye wo na ye nti obia ye wadwene mu ma one corner na ye wadwene mu ma so what you say nti ye ntena baby sa nsum nyame o if you want to serve God you separate yourself from the world separate yourself baby e first mu biem sana wo se Kristo ni kan wo ye ye ni wiase nto kese ye ntena fewdi fo tena bia na de wonko na wo ye Kristo ni an wonko na osum nyame ko heaven an momon kasa sanchira anye sadia wo adom kire wo sun sabaya wakoma bitu nsankan obi utu wo so sa wo ntaw ni kam kire 27 no meba nsankan wo kire obi o se Erade Psalm 27 Erade ne me han ne me nkwaje hwan na me nsuro no Erade ne me han o se Erade ne me nkwa ahoden hwan anim na me ho popo nipa bone a wo hye me so na wo taa me no se wore to me no wo besunson me a obe wati na wo hwehwe ase se edom kire me so nsraban a makoma rentu se wo to me so sa enum mpo na me ho beto me ade baako na me sre Awurade eno na me hwehwe akiri kwan se me na aka nyina metna Awurade fie o ka se me na aka nyina metna party ase o ka se me na aka nyina metna yi ase o ka se me na aka nyina me ko party ase o se metna Awurade fie se Awurade no wo han no nkwaje na hwan na wo nsuro no hwan nim na wo ho bepopode a e wo so wo twe ho fi wiase nyesa wo dom kire wo sun saban wakoma bitu utu so sa wo ho ntaw sanete niti mi sro Kristo ni mpempenso yidru no yensum Kristo biara yesum no ho ni kurem no kasa che yate baby o kwa ni kwasa wo wo se nyame ho kasa kire wo bede wate ne se woni tam mano a busy ya wayi wo bede wate wo nyame ne. How can you hear his voice? Ne deda ya no se ye Kristofo o chiase no wo mpese wo benya nkwa nti se wa nyire wo wo so so ahini no ya fa na ne den ahwo hare so eni den ni bi ni akonchene kom de pa nso na wo yefuni dampan wani kumpa nso no asori na judasio wani ahapa nso no bi bible na kenkan eni den no eno ahwo hare no eno no nye komo ti yensum nyame rof sa yenye no kosia mankwa Kristo so yenye no kosia mankwa Kristo so nti wo chekewa otumu se niema wasa ukikambo muna uye den untumi tubu hon ma mpese nyame yusu me ede na waya nyame wunyusu dabe no wonya ta mama wo betuma bie wani ene waso ede na won fa nyusu wo wo sa wo ye mre nti so ka soma wo se ko ba bia ibe yi wa hwendem Awurade mi pese mi yusu edwama mo so tumu untumi so mo mpa ye nya konchene eni ebuada ensie nyame asem emmo mpa ma wo nyame deliver. How can you go there and talk about fornication? Enam sa wo nya di nti wo kan ya no mo chichiri dia beso nti wo na ko preach afi na sa te edwama mo
uko ya na ba afi wo kunu na atwempra wo yire na atwempra wo so wotena se ama awurade na atwetwe be ma wo so preach pa so what yase nti yiro na ka wanu wetu ne gine mu ma awurade no wo seriousness a nsa no do wa next level anye sadi abo oboa o ma ko preach atra wo nim die te wo mo so ebi ya baifo ko ka chen so on sakra nage so what yase wo nyina yi a ono wo case ti o so wo gyina yi na afa baifo afa no pe wasam so what yase ni baye ni nyina achi afa wo ba wo tiu no wo sakra pe wasam so what yase ni baye ni nyina achi wo ka chen sakra wagye no wo tie no wo tie wo ni mo asema ba no no wakokoto no person sakra so what you say nipa no bebre wa hanoma omo wa nipa but they love to listen to me, they love it. Why? They want omo person unyame na meso sesan wo, they love it. Wo ba pe wo bo so wajaya to wo mo so hia futu enye so otunti woni bibia wo mo so hia kasa kire when the baba kasa kire me mama dan ye free makwamboni ho wo so they need it enye se wo mo 20 they no wo mo so hia oje wo mo hia se obi meka sanchem no munya oje nti wo betra sia no wo se wo ye niam yi a wo betio wo bo so pe wasam ada wante won kakra wono ni nipo be testo aka che mama amoto wo ba na nso mu kura bayi because wonu masab de ba wo tie opeso sakra opeso wono so New Jerusalem wo ko hobi opeso wono so baye tesa wo enyi wo nyina na sa wo mne ti wo mo pa o enyi wo nyina no mo pe wo bi mpe wo bi su se sade ni fi no so wo be sade no ompe o chiri wo srewade so obi nam ne no asam so metwitwa nye no nti wonyame na mo so de asem ne ba na tumi di akira okoto no ma no obo mpa erade humi mombo ne yi sade ifiri mi so humi mombo erade humi mombo erade humi mombo me pesa me no nante me pesa me ye wadwuma me pesa hu nkonkom mum ne betena me mu erade humi mombo wo no watie. A lot of them, they listen to us and they were so humble. And you see a preacher wo humble wo self to listen. You preach ma wo nya ba ifo nko you preach mo wani nso so wo so ti asem ni bi no mu ntakra so what you say nti wo beto see preach na be ye bi anya se ye didi wo matamo da bi o bone no mutim ni ye pointing it out nti what one won ye rade ti ade we wo mi mu a wo ba mi ntimi nkobi ene ye rade wo mi mobo ye pointing it out anya se ye di wo matamo da bi said ye pointing sa wo bokro no wo bo adwaman no e the same thing. When I was so nyame nam yeso no munya woje sanete so what you say obo wo wani wo nkura so obi try bibia otumi ni nya ade na nipa space preach kire na mo pese mu yesi confusion to me see obi to me back you. Why? Because wo penyame asem ni bi etie. So what you say ntinyi enko ne epe woje wo mo so nya woje ye Omoso unyame ne bo wo odo wo so he loves them odo wo she intrinsic no unyame ta she wo munya woje a unyame pe unyame mpe so mi wo mboni o pe so munya woje he loves them too ntino obi ko bompae be ifu bi o ye me mi kunu to chene na we aimless we unim dia wo ye ukuna to achene wobodi pada hu ye kuno bomba ye said ye tini mu ne mfiri honko ne nya wo sister na wo brother na back mani hu se beifo bi ewie ye nya fenti wonyem na wie ye nya kama sana mani hu se eda no so na Yesu Kristo pese ukunu a be ye ni ntimi nsevu no obi ukunu so wo case nti won fanto Obey for sakra, unyami niji.
wo bre no ho asiti asem no no jaade ne to a onyame pene sa wonta omo wonya papa won hiti omo nti mfiri ne kuri nkobo mpae se beifu bi o ye wodi wa ye begu mu bungu from no. Don't do it. Pray for them. Pray for them. Omusu ye odie omusu ya Abraham asefo ni bia omusu netie enu onyame de nwene wo mo unim koye faso ma obi nya ne bayi ubo onim hiu ebi ko ya kola totofewa ne ma me de ni koja obi se nipa na nye na odi adekoro ne ma no unim ho hwe na edi ne mu anyini no so onim ohu ya ne se ade ne wo no ho wo ya ho hwe nye onim pa sa ade ne wo no ho barakasa ubenya oje wọ́n na ebe kasa kire no ye ebe kasa kire omu so ne yesi ye buru omu ne ye ku omu nti wọ́n na emme kasa no omu nya oje misane osura prada beifu bia mi de gusu mi ku to chene u ku na to chene sese omu de omu nya Abraham asefo omu de omu nya oje ayigiri omu so ye oje te se ye ana tutu ni won sene beifu nipa konkonsa ni nsene baifuo ni nyina ye the same bone onyame grade ni nyina the same ye nyina oje we don't single them out nti fi ne kuri woni baifuo bi ofia nsoma osura prada se nkukunu na okunu pe obeja no hwa mo bi fofra befa sira wurade so wonyi mfiri ni mu no nya nkwama ne kra sira wurade mo o preach akani mu catch them so mukotonchani unyame na wonu mosem so they will humble themselves omu beti no mu de be kwa dwindwim to mu se Yesu akakakra bi no aba obeje mato obejai minim se sabre unyame sha sefa me mu preach ye no baifu bi ho na otu wotie be no mosem wojai okoto openkwa ma ne kra nipa ni bi ani abre o enye tipo nkoso fo mo ti asem na ne firi apie no ebi ani abre pe oje ebi ani abre eni timi yensinge wo mo out ni crucify wo mo wie na wo enya ya enya fe nti you pleading for that person so wo nyem no me yesa wo that's it no na control no akom si obi so aso okom nkoko bo obi so aso de ni prichi no wono so sadie no na aba na control no nti wo bompa yesa sadie no wonya hoden wo sadie no so na adekoro ni firi ni bunko no woni no nka wo ba so be he wo ye be ifo ko be pede wo asore dem wo be ti nyame asem no wasakra nso asore de wo be kum na 50-50 omo ni ya che omo half ni half ebi ba so mbenya oje ebi so ba so omo ye stubborn so what you say what is now you stubborn Mr. Bro wants to know nyame wanye wodo on pesa obese what odo papa he loves you odo ye nyina equal on no be tabi ye nyina no tete na tie nyine ye nyina ye New Jerusalem ope wo betena se preach wo pepa wo betima fa so age afoforo experience is the best teacher wo ho bi pay wo betima yusu di age abaifu aka because why you be pay wo betimi dia be preach wo you will know all the secrets you will talk about it so they will stop. He needs you brother, he needs you sister. Jesus wants you. Nti file ko shase bompai di muada si onya miasa ko nanim ko kachira sa ufiri wo ma me yefunu mu ba nyesi bo wo hu mo bo no mo tumia wo di be di de shaw so de so na sa di ni firi mu na hwese won konkon me presia wo be dead so ja wo be ye shibutu me se wo no mabo karate wi enye komo ti me so miniaba I love you. Me bana me bo abay for so mental. Me bo tutu for so mental. Me bo lesbian for so mental. Me bo akrom for so mental. I love you. I just want you to change. That's it. Akukudura me de tena kasa nyina ne se mental bia.
I love you because unyame na me so no do. Nti me ye ne boy. Me na me betaw. Me ntaw. Ba wo se me di suru ne akukuduru kasa kire wo because wonim da wo bi wo. That's why me betena na me bubom no. Nye me ho bi na teme. Kasa nye ize wo. Na me be kasa wie bia so a me mfa me ho ni. Kasa nye ize. Ti me sra. Se dom kire wo so nsraban na wakoma rentu a. So wo to so sa na no mpo na wo ho beto a. Aje sa wo gire onyame agina mu yi. Aje sa wo susu didi. Aje sa wo susu da. Aje sa wo sie nyame asem. And no the 3 keys that will help you. Now button in ebra. Se nyame asem wo di wo hini. Na mpaibo e replace. Na konche ne ka ho a. Untumi nya boni o. Untumi. And you don't count the yakay. Timisra o me poucho. And Pempenso Yedruno, we are preparing ourselves to meet Jesus. He is coming back again. He needs to more boy. Say time person be could be. Ntia was so young or dear, which me in the net then dear see. And yes, I will boy. And yes, I you lie. Intimisro Yame or dog on what? Or dog pa. Mammy Notua, I'm so yamidi or dobi tabio because Muse would me fam. Yes, so are you touching it? When you touching it, when you touching it, or just so bad. Now, because I ready, what's your Jumane soon as swap for Nisa? Why not want someone who want to come on? I read the family no moon, mammy to me, the Metimaya or Juma said yes, Safata. So, mammy, I'm a call or chill. He's waiting for you. And you're sitting here. Mammy, I'm not sure. And I said, Baby, what do you want to know? The mamma. And you mean to one boy and so one for so. Freddy man and so one for what's in you. Freddy, you will be unfound. Not the mood on the back on your other hand. Ntinyano one for swatch and woo Fulanini. Me a Fulanini, me ring also. And you important to tell me and Kazam to it. So what you say? Ntinam Fulani for any other no more a diffwa. Or what in Yano Esika, na etoto casa, Cassiano Moyamser. Mfrani ni we boy. Unyango bad day, ni we bad day. Mumu ya precious unyamini so. So what you say, me preacher one gada mushinina, unyamini kumu. Oh yes, or Pubin wajem. Ntimimi Fulani ni, me a boy. So what you say, men some bon chan. Sami coffee, no down the back of Kraira. We are never given to me medi. So what you say? You better be medi, so down the back of Kraira. Would you to me, never friendly, so for Moncosso? No, I'm not the back one and you know I so in a dear. And to be a boy, so down the back of Kraira, when you be medi. So what you say? Ntina metiam all the time. I'm trying to preach, to talk to you. Say the bay why mra. Last me ye call break kakre. Ubi sending me message. Mama not are you coming? We are falling. We are falling. Are you coming? Yes. I feel no me machine. What's it we are falling? No me say hey. Now what you pay? Huh? What's it we are falling? Me shit me. Are you coming? We are falling. 1 week. That's how fast the Satan is working. But some men call me preaching. But if you know your media mom some you almost walk on. So what you say? Easy. To be through your me. So my whole day. Mama could draw. Oh, sorry, I'm more media and crying your day. Oman nse wa bra aduane kra nya wakono oman ho asem mbumura onipadia enchichiro na ne huhu mbumura na ne ba etoso mienu na oba no ehuhu mmechichiro ne bibi kuta wona nya otuma koto ache wotuma gina wona so anajobre ahomachi anopa awia wotuma bomba yesu ye onyankopon se misre wonya me se enankroma hojo
on some peja ni bim de wa hwe ase de wa ye mre on some peja ni nyina ho bim na ye nyina ye ntimi fa nam ye because so okuyani ni sekan ya no kuma o se ano so wo de ka nam na petro sa ubu petro gu misre wo nyame sa won kan yo ni ye nyina ye ntimi fa nam ye ensom no because yitimi sori gina me see ye be kampempem agu Satan nyuma be say we will change millions. Satan nyuma be bawiye nti misre wo nyame se won kan ho na wo so ya Abraham asini dibia wo so nyanko a eyeye wo so si tru di won kan mo manumu a eyeye misre wo nyame se mo ma me Facebook yi so tena any problem say nam Facebook yi so de